different languages. We are privileged to have a great man today. From the little profile I have read, you can clearly see that Teshie is lacking nothing. When it comes to competence, we have. Intelligence, we have. Dignity, we have. Ladies and gentlemen, this morning, I introduce to you no other great person, a gallant man of the Teshie land, who helps to regulate and helps lead Manche to steer the affairs of Teshie, to chair today's occasion. And there is no other person than Ni Ashimwe Kwabotre II. Let's all give it to him. Please, a round of applause for Ni Ashimwe Kwabotre II. Thank you very much. Ni, can we please have your response on this? Betolo Ni Ashite Akonfran III. Na Ugode Strawa II, Teshie man. Men of God, traditionalists, all eccentric. Mi ba yende omanye ni ilu ode me bi nu ewo nkababa ogawe mo. Ni chumo ni kawo hi mene ekini chumo ni ehi awa ni mene no wa ni owa bla wo Teshie Homowo kegbe bi ano to mi wo hani senya kentano senchi shi iliake wo honorable Ben Ayibu MP eyebie wo sale manefe osofo nuba eyebie Pentecost bi eyebie charismatics eyebie apostolic bi eyebie kemenkokome ewo ise lokogbe ye jaka wo fe wota seno Nyirado, merci beaucoup, muchas gracias. Adiós. Of our beautiful town, Teshie constituency, Lejokuku municipality, Lejokuku municipal assembly. Honorable MP. I'm not aware. I'm not by paper trash. Software. I'm not trash. Solar. Can I remain? Newman.
Okay, now me. Be the wife near me. Near me. I mean, Oba, we look at living there, Oba feel to sing together. The power of the land. And go on. Help official can. When I can imagine the image in your sham, you must say, Papa said, trash. The wall or the chauffeur, the wall, the show him more. Yeah, Afi. Allo Homowo. Kabe lo totomo ko meye. Ke na gba meye, ye wo meye. Acho atash. Ke akwe. No sarafi ni mi she abashia. Ke afi. Mo ni sa je mo adue. Mo ni ka fate. It's a question of assuring. Jamaica Mansebi fair Machasho Bar the cat of a pet. I need Hollow Low Jai Lloyd. That's our question. And you're the last. Melo Jagger at the Deshon Abba. Michel. No money. I'm not so. You didn't make me the part of a pillow. Make me, you want to pay. Hey, did you stop it? Like a shaft. You can't show to leave. We need to finish that to try and I can say, I can pass on it. I can't be down to Papa could bed. I look bed. Man, the wall. It's right. Hello. Look to me. Cobra bed. Ne, I mean, so I'm a belt on my. Yama etu gbogbo yan to tafa je jago ba lolu ba se abonle atu afle ke safu ni ke wona ke lo afulo e ke do bi lo e mu na ta shi afle ese wa de je te kwashula e so bi to ke ti kwashula e fulola no pe ke la fulo e isi a bini o ba nu e radio abi ke television sano a ta ke la ni fi o ke am te bo am ska fi mo ese kwa ta ni la fu o pa ko bi o che gbe ga ni manzi ba bu e folo la ko ke do pe ke ni e basla ni manje de kuishi ni saluba mi e ka o lele wala isa na fi o ami lai ne ke wo pa la ni asoso ile titiri ami lai le mo e gbe ni ansai ke tafi lai la e attrabe ani ke o ke ni kedi Teshie wo Teshie bo ni wọ́n á fi ní màá ná Teshie bọ́ ẹ̀sẹ̀ bí ní bàbá wọ́n yóò lọ kúrẹ́ tó ẹ̀sẹ̀ ní aná pàpà bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀
si o no mo ebie na ni so lo adon na ka wa ke o sipenyo no ni o to gbeda o to e ha ka si no wo le hi chapo mene Tedian Accra Excellence Awards alo Teshie Obratai Amani Akanshi alo Accra Futuro lo Betolo Ramsali ni femo la ifene eje ni ana ku papa ni Teshie ele to ake menshi ni ma aye ni waka ibo ni ego ake Teshie ko wa bu awon ake ahe Teshie lo ye lo tumo pra le ko ni be ni je ke ayale oya eko ha ahunwe oba eko mene mahi ni lo alo na bia me mahi ni lo na bi kome yi wo mane mi ka me de ka beta na abu ni awase ni wa de tama ba ya wa ka Teshie ko mi mo fi keto Homowo hi chapu ne no abene no ya lutumoy to ko me hu ni Teshie mediachame chuo wo Teshie ake Teshie ko mbakapa ibu ko ne ka obaru ake Ghana alo on ke Ghana ma ni lo alo inga alo John Mama e o TV ake ni nyole ni ba patla se na bele o fia mo shi ni dale ase Teshie boy ate abo tree the Ghana to fight short here ko asi Teshie ni amkewo yo wa afie alo ke wa fle so ye ene me fe se Teshie into kululu tamboni osho ke so mo pe ke ma Teshie abele eba aba go be bonafe ni anahebe ni aya fata aya bla bla ni tumo ahe ni yo Teshie sodia agbe mu e lo e ke o to lo e futu ni kolo e ni ba abayo afie ni abibaka ambashi pa mafutu obashi lo e me ko be sala na overflows the ground here awuyele dade ni amke feel pasapasa ke sure Teshie ma yashi afine musure frilo ene toko ake ene akabano de Teshie don Teshie man tolo e ke awuyilo ni ameto ami bemi no to se ba me fite na man se aka fu ne abeka kasa ake amba de man sa baba ake amba fu no fo di ne Teshie ne e ake go to be down to ni abalo principle to so da foi awo Teshie mo ka ogun lo adu ni abobo e owele mawe abene hu e me ko me efe amini ake ami ha Teshie ado
Amida kuchani amitada kukebenaji manchebe Teshie. Abe traditional council the Teshie. Many kyo manchebe Teshie. Ne gamayo amnone. Kayi no ya mi afi kusun ne ye traditional council ne gamayo. Sani be ne ayo bana ambafa aga prediction be abe council. Mi ma Teshie. Ni na ni le ake Teshie traditional council le. Ghana ambra foi le abini kumedi. Ni asai meni choni ya bia ne hu e gobete fotruni ajo awanu mlani akatu Teshie traditional council afi go be na ke Teshie council kenkren 2008 na chaw de mlane ake legislative instrument the LI 1946 2008 ni obala Teshie mantepe nguyelu kuku na abele Teshie traditional council there na ye safi November bini di epa ni asa kufra ni betwa be asa kufra Teshie ni di moni akemi etana akemi akudo the council mambi ọba ní òde tí ó ti numo ní àti sáńtúmá ní ti ètè òṣàbò àyíkú ẹrù ọmọ ẹjọ bláì èfé òsùn náà yẹtí ó jọlẹ akẹ tí ó jọlẹ tí ló ní akẹjẹ afúnẹ òsùn nìyẹn àṣìṣe yẹn wòye kí mo kẹ yẹlí ake wɔ manumiu akɔba ye afine yɛmi nhyɛ kɛne kɔmi firi mu wɔ nyimi mɛ kese foe yɛmu sɛm foe nyɛ kɛmɛ ani ko bẹ́ẹ̀ lè sàn ẹ̀ nìkan yọ afiyẹ yẹ tó jọlẹ̀ yẹ yọ gbẹmìlà láì àná fito nà gbàgbọ́ pra bá òfìdíté omi ìṣìyẹ kan yẹ fi àkànná afinẹ. Afini mi ṣe aba okay ekome fi mole lomri de wale yo gebe che be so le fi da ni ba don cha lo ba ya ba ni ko la ba ye shina mo cha woni wa awon ni manche the gazette and the paramount chief. Thank you. Yeah.
Hello.